Halo bro, tentang aku belai pi saksi sembiang jangan ni ke YouTube channel cenga bat kumjo ro ya ka Facebook profile cenga. Hang ni ngaku ban batai pi sepangka Facebook keban yok monetize lane keba pi mlak yok monetize ya la kecong ke Facebook. Ke Facebook kadang kam bapin post ya ki konten lane ya ki video lane ya ki reel lane ya ki gitu ki barok ke bapi kwa ban post video ban la da ka original content himdai ban sim nak ko Instagram mane ban sim nak ko YouTube mane ban sim nak kiwe ki social media ne ki kiwe peti balong kuki copyright kiwe na ba kala ban namyo monetize kanika Facebook chopi but ngapatai ya ni nama mangaru mad ya kacing kumyo monetize jong ka Facebook junga na katao upload ya kawai ka video jeng kiwai ke mangasim na Instagram mane ke mangasim na YouTube minta detail video la jong hero na kala ban long reuse content te aden bangala delete load kita ki content barok ngala daki content la jong but aden katu kan ne banai bangala trish tamha ban ni monetize ya kan ka Facebook jonga te ngala ban ni monetize but entah malah yok kecing kamai malu malah dari menong kebahan nampak yok nama kadang yok dang ketuk ni pori nama pa sisin bangi lagi ya Facebook team lah ni YouTube team do kalah heban long kumjuk kecing jenjar kan penjenjar ya kecing yok monetize kijongi hang neng kwa ban saya pi bapin om day ban upload keluar ya video jong kiwai ban unjuk ban sim ya ke video jong kiwai ban upload haki Instagram mane ha Facebook mane ha po YouTube namar kala ban ada use content mane ladakan aib copyright kemud ka khamsuk kendiat namar pelak delete no itu video lai ladaka ong reuse content pinam num tip ka ai kata content ka ba ihap ban delete bat ka ai kata ka video ka penwit an peniap monetize ya kan ka Facebook jongi lane kumjo ya ka YouTube haden kata pangal ayo ya ka monetize aku mun saya lang sepi ke bak kiba so tenat ban follow yang amo apa Facebook ban kumjo kiba tenat ban subscribe ya ka channel jonga kebal ai ka tengok palang khonglam te nga ai ku le pi para pin nam dei ban lek loma ban ep untuk video video ban lek te original la jong kanang pin suki apa pi wat ya kanu kiji kamai napo online nan napo Facebook nan napo YouTube nan napo Instagram nang ba piro pin suk bat ka akau jo piro kan nam don ka san effect ka ai ban wait ya ka akau jo pi tang kan ni kejing pensia jo nga ai ulai pi para ma pin nang pa kakam kajam ma pin nang le pa ha kini kiliang bara kanang ba minya kiu khmat kum kiu pat ko blai sipon